Naila Putri Tubahari. Halo teman-teman, aku sekarang ada di Pasar Senggol. Pasar Senggol. Daerah mana? Di mall apa namanya? Mall Sumarekon. Sumarekon. Mau naik apa? Odong-odong. Odong-odong. Teman-teman, kita beli tiketnya. Sini kan. Ya, Ya naik nih. nih udah dapat ayo. Pasar. Ini, coba kita baca dulu ya. Oh ini 3 dimensi, 8 dimensi, 8 dimensinya, 8 dimensi, kursi bergerak, pakai apa? Wah, tempatnya bagus banget tuh teman-teman. Wow, udah mau hampir malam ya, jadi lampunya nyala, cantik. Mau main yang apa? Naila mau main apa? Kuda. Naik kuda. Oh mau naik kuda, yuk. Yuk, kita ikutin Naila ya teman-teman. Mas mau naik? Kartunya mana Nan? No, kamunya di sana. Ntar ayah yang gesek. Nah, Nailanya naik dulu dan ayahnya gesek kartunya dulu di sana tuh teman-teman. Naila naik apa? Warna ungu, wah warna kesukaan Naila ya. Ada, ayo pegangan. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bird looked at the clock. The clock struck two, away she flew. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the dog barked at the clock. The clock struck three, fiddly-dee. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bear sat by the clock. The clock struck four, he ran out the door. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Ya, turun. Paha mama putar-putar. Udah, mau naik kemana lagi? Yang mana? Yang kapal yuk. Kita naik kapal yuk. Oh ini. Bener. Bawah. Mau yang mana naiknya? Oh, di sini. Oke. Oh, Frozen ya. Oh, pinter nih gambarnya Frozen. Nanya pegangan. Nah. Oke, siap. Mulai. Oh, ayahnya beli ininya dulu. Gesek tiketnya dulu ya.
Berani dong, Naila. Kamu takut nggak? Sampai ke pohon ya. Kok kenapa berhenti? Kamu takut nggak? Kenapa berhenti? Kamu mau digoyangin lagi? Mau. Hah? Wah, anginnya kencang sekali, Neng. Hai teman-teman. Oh, di sana ada kora-kora ya? Ya. Kora-koranya berisik. Tuh, kora-kora ya. Oh, iya, wah, lampunya bagus banget ya. Teman-teman, lampunya cantik banget. Naila nggak takut apa? Tinggi banget tuh, tinggi kan tuh? Tuh, mobil aja kecil. Tuh, ini kora-koranya di sini teman-teman tuh. Ini ada tempatnya di mana? Di Bekasi. Oh, tempat kora-koranya bagus banget ya. Iya, tapi aku takut. Iya, ayah juga nggak berani. Ih. Naiknya aman-aman aja ya. Mama kenceng banget. Oh, kencang banget ya.